uMaria uyakubona umzaa wakhe uElizabeth. Anogama lenkosi. Mayobona uElizabeth kanti uElizabeth firstly ukhulelwe esemdala. Mayesemdala ya complicate ipregnancy yakhe. Ngesikhathi sika 6 months ayekusona kwakusonakala sangazathi ingane seyifile esiswini. Kodwa makufika uMaria manje embingelela ethi sawubona Elizabeth. Umntwana uJohane waguma esiswini ngenxa yokubingelela le connection ayenayo noElizabeth. Hallelujah. Umdinga umuntu onjalo oyothi mawuhlangana naye agumisa into yakho. Hallelujah. Ngoba abanye abantu esidibana nabo babulala ipotential yethu. Babulala esiyikho. Benze ukuthi singabi nanhloso yokuya phambili. But uNkulunkulu ngalenkonzo ayibizela eyokuthi mhlawumbe uElizabeth noMaria nxa sibingela sihlangana bese kuphuma izinto yebo siphume ngalomnyango siyokwenza amahluko emakhaya ethu senze umehluko emizini esiyakheleyo nala siphila khona ngenxa yokuthi kuhlangene abantu uPeter noJohn. Amen bazalwane. Abogama lenkosi. Esixosha futhi ngoPeter noJohn ukuthi abantu ababeqondisisa isikhathi ngoba iBhayibheli lithi kwakuyihora lokuthandaza bayahamba bayothandaza ndawonye. Haleluya. Babeqonda isikhathi uthi usithembiso zonto indoda iphushiwe. Haleluya. Uphushiwe nje ngalomsipha wakho ohluphayo. Alogama lenkosi. Haleluya bazalwane. Kodwa indoda eqondisisa isikhathi fanele yazi ukuthi what time is it eNingizimu Afrika bese iba yindoda epresent ingabi absent nala idingakala khona. Ikhona bazalwane ngoba ziningi izinto ezinqunywayo decide especially thina ezizingane. Ikhona bazalwane okubiza ukuthi njengobaba ekhaya uunderstand ukuthi isikhathi sokuthi ingane yami ikhuliswe yimi nama principles am. Hallelujah. Ngoba konakele eminyango bazalwane singahlali kwahlophe sosinyama kuze bese busuku kusiyolala ekhaya njengobaba. Hallelujah. uNkulunkulu wabuza umbuzo kuAdam ngelinye ilanga wathi Adam ukuphi na? Ngoba uNkulunkulu yamfuna uAdam. Ufika inyoka nje iqhoboza uEva nezingane ekhaya inkohlisa uAdam akekho. Nikhona bazalwane bese ke thina abashumeli siblame uEva sithi uEva wonakalisa uAdam wamdlisa isithelo kanti indoda yayi absent njenge protector. Hallelujah. Overseer yekhaya. Nikhona bazalwane siyalimala ingane zethu madoda sibele umtayize emgwaqeni asibuyele emakhaya sokhulisa ingane zethu. They understood. Amen. Bakodisiphathi ngokubona lenkosi nje iBhayibheli amadoda namaIsaka they understood times and seasons. Hallelujah. Amen. Hallelujah bazalwane baba. Now badibana nendoda ehleli esangweni okuthiwa lihle okusinikeza into ofisho kuzondo ethi excella la ukhona because isango elihle is a picture of excellence. Hallelujah. Bazalwane iexcellence ayonto yabafazi kodwa excellence into yethu nathi as a man njengendoda nje njengensizwa uexcel nje empilo yenzayo xa usebenza emsebenzini excella kwazi ukuthi udlule umkhizela. Ngamanye amazwi iexcellence yakho is your signature. Amen. Kwazi ukuthi nje hayi lokho ke la uthinte lapha umkhulisi la nibona ngani siyabona nje ukuthi kunesandla sakhe. Why? Because umuntu weexcellence akushiwo njalo nangawe. Alibogama lenkosi umuntu weexcellence akakopisha abanye abantu kodwa kuba uye adevelop yena sibone yena. Uthi uMiles Monroe you were born an original, do not die a copy, because if you are a copy ubiza ukopisha abanye abantu. Alibogama lenkosi
you were born an original. uNkulunkulu wakwenza wamfanekiso wakhe wakunikeza ama-giftings nezipho nezinto ezikuwe esiyidingayo. Uyasiroba ofuna uba umanyathi asibadinga abanye uma si-right ngalo yedwa lo phambi kwenu ukhona bazalwane u-right lo yiba uwe nawe ngoba siyakudinga uwe excela la ukhona alogama lenkosi. Angithi wawu-excela usajona la phezulu wawu-excela so Jesus. Amen. Hayi nasendlini yenkosi excela. Uma nje uyindoda ebandleni akubonakala ukuthi khona indoda yamazonto leli sonto ngenxa yokukhona bakho. Amen.